Kiu kiu kiu. Cekerukuk. Puceru. Ya Budin keng kayak ngara dul. Tak iya mat, sering mali murna ngaruh. Be Budin iki nake. Tak iya. Engkau rojak benih jandan Budin kan catibi. Engkau gelem kan dul. Cak ada ngakeng kerumuan mat, apa le bereng bini. Make koceng kor kodong kaki pakun gelem. Ya begitulah. Engkau re Pak Murahan keng geleman dul. Ayo. Kenapa yuk? Jepar. Ha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kak? Bil di mana? Ini di rumah. Tadi saya belanja ya. Ya tadi. Arapamu laku pagi tadi. Oh ya tina bingko laku ikut di negara mana? Bolah. Cuk langsung masuk ke rumah dan tak luar boy. Tak nyaman kata kak. Oh iya. Yalah. Kak Budin dak remaya kabar. Jaban kak. Mun ki lebur ka sengko pangocan manis lebihan sejempu masak bungka. Sangkula jempu sebere tanang. Kapan berkembangkan tepak kaduri. Abe lepas paburu. Cara tak eka sakit tak eka beti. Cek keres sana melas abe kapan tandi bini. Cek saking waktu bisa eko terpole. Tak terus yang kok mega tenak kemalinya. Din. Kaki Rod. Abah. Mak ngencengan kak Din. Pola kengki engak kamali ya. Nes patang odik satu ya Rod. Arah apa Din? Cokoran kok gini share kamali Rod. Mun kakek gini ser. Mak telat. Tahu Rod. Engkau tak sempat mikir lanceng. Cepat kalah anak soban amarah. Akhir tang rumah tangga ancur tadek karin. Coba aja kabar Din. Eman. Tak gelem Rod. Bingkok lamar coba. Tropa na sakit ate na malia kang kok hi cekak. Ya Din apa sabar Din. Insya Allah kaki bakal nemu ganti lebih bagus. Gelek lah ya kak. Lumayan le. Tapi yang jotek keres sedorin bunga nangko. Marah kak. Tak tahu panas dan katengan ngak rebeng ki bay melebay he. Serius re. Mereka. Abang cedem ya. Ka toko Mulia Jaya cedih biasanya bisa lengkap. Ada Oke. put-put. Oh, tadi nggak wala ko naman cepat. Tak payah berki ya kan ada.
Tahu dak iya sama engkau palamba. Lu cong, kayak ya tua. Mana pada tak tebas. Beli apa le? Bila sendok por kok, Kak. Oh iya mayu lah. Lah beli apa sih beli le? Iya. Bingko itu si kasir. Ya. Deh, Mbak. Iya, Mas. Ngereng ya tore. Napa saya kabutuh bi bule layana. Mereka berapa, Mas? 30 belu, Mbak. Macam muda nih dina Mas. Iya mode, Mbak. Jadi arkan ekonomis, tapi bahannya berkualitas. Wala perlu serajaan, terjare. Ada berapa, Mas? Seketelo, Mbak. Ya bener dina anu ya, udah muda. Ada apa ya, Mas ya? Iya, Mbak. Sabar dina akan lu. Kemarin sambil ke kasir. Lepele, Pak. Mek pola bedisi cocok. Sangang ibu. Ada boleh ya, Mas ya? Iya, Pak. Area boleh, Mas. Yalah cukup. Cukup lah, Pak. Dan tos kasir ya, Pak. Mari le. Mari, Kak. Beli cina di mana? Arwah nang karyawan. Berapa mas? Lah tenang le, kok si majer le. Kapina 116, Mas. Oh ini kapan mas? Sekelangkong ya, Kak. Muna belanja dina cek ko beter, Pak. Di samping argana mode, bareng berkualitas. Mun mele banyak, bareng bisa langsung ikerem. Mele. Ya terakhir deh, Mas. Nyaman kia belanja di nate, Kak. Jadi na boleh dek putih mayu.
Din, put din. Siapa kena? Apa man? Kaki ben mali yo keng la berusia yo. Maksudnya? Yila resmi apa sarua. Ada apa man? Unjo, polan mali semak ben majepar. Lah gue kenteng ke bedok ketemu. Ya mun kaki tak pare tajo. Maren ambe. Majepar ngatara ki mali yang bong luar jo. Oh iya lek. Bareng udah remah. Yang kau akhirnya ya. Latihan lagi buat TV kang orang bareng sakoni wah. Mayu petoran. Ya. Tina kok langsung aja. Sakan kong ya kak. Orang ajar. Patot tanda ya jaga beli bingko. Ketika yang lebur bilmu bilan ya. Kageng cek ini ada sinyal kenang kok ya bar. Apa Nadine? Cek hidung menggendeng. Keng tak ngerti katang maksud. Enjo kok tak ngerti. Berapa? Kaki tak ala tahu cek mali tang mantan. Bi kaki miki semakin par. Apa? Gelu. Cek padeng metedeng kaki. Kok ben mali ora ada hubungan apa? Kaki king salah paham. Pasti ngucap salah paham. Cek lah padeng katang mata. Kaki anyar di tengah jalan ben mali ya. Bilmu bilan. Pero pas dari magarap kaki. Ya re tang karep. Apa socol tuh kok telu keanginan? Cabur kayak bar. Bun. Tolong Bun. Bun. Apa, Bang? Putin tampuran kang kuaro. Keluar Bun. Cara noro urusan dia kakek. Abo kelu din. Pajelas kelu masalah na. Engkau tak kira lindungi reng kalero. Mun madjepar kalero. Bingko pakun yang ke aki marena. Majepar jatuh dengan yang tarna kok ben mali ya Bun. Pakai bener kok lah pesa. Tapi sen kok hindi nian abele. Keng bi majepar yan dengeng. Din. Kaki ben mali rela abit siapa pesa. Mana keng kakian di niatan abele. Apa mi tak bisa benar.
Mun urusan beli sabeli kita ada pacaran kok bon. Ya tak ngening dah iya din. Maki bener kakek orang laki. Tak oleh ngangkui karo betibi ke orang bini. Mali bi kaki kan lamar pasrah aki. Jadi mali yang di hak untuk nentu aki pelen naudi. Terus bon kok kimi serdek remah bon. Mun kaki kini serara apa bulan mai telak. Kapal kenteng orang pas tampuruan. Pas si acara ke. Kengak idin. Beni karo kaki setahun aku are. Sehingga mun kadung tapalang, kalah menang udin kaki tak kira tenang. Wis lah tuli mulai, kaki jika lero, todus kaki menarik terus. Letak rokaruan. Cek bini lamar telak pas ki tampur. Demas bun. Ada mulai lapar. Cak buru cong. Mayun terus ha. Oh, nang lapar. Hari ya boleh. Begelok kaki buru dan nak. Tinggal panu orang yang ke pakai ngerengkarangan. Apa nak tuh sekali malah tak ketemu nih ya.